Non malom West Karbi Anglong angkang dong kamukam pen langhem piadak asamala pen towar kasemarasai ding pon bomlo. Bangso towar ke patang huji aphan pura ABCI Infrastructure Private Limited aphan siarpu pek ponlo. Association of Business Communicators of India Mateti Hekpen ABCI Thedung a company pen West Karbi Anglong Hamren District a MP kacheleng asamala atawar ki hud ke cheng pen hawar arat ko anlo ni ning karong kache hok tulu. Arni sima ni sike ajam ke thedung mesen iksip atawar chehela dunlong popusi towar cholang. Asamala atawar kasemar ponji aphan company ke the ABCI Infrastructure Private Limited pensi labangso akam ke claim ponji aphan pek ponlo. Labangso sai ke ding ke pachun pe meji aphan West Karbi Anglong DC SP pen ke chenglok PWD Foresta sai kam do anta chirap chetorun. Akam ke claim non puan hawar arat kisung se deji apasta me Public Relation Officer mati PRO amata dolo. Bangso hut ABCI pen ke chenglok department atung chirap pet angbong sitami towar ki hudalong dumper truck mobile truck kacheleng chimit me pin angbong kam ke claim kisai oi achiklo towar lang kitipidet ajok longle aduk panghunmon anpin. La sojok kidam kibang arat pen kicheng lok school house somar atung uniform aking of achoya pen na pen skirts anivang keter kier ajok school kimam nangta do olo pusi chethan rinti. Halapu towar ki hutpon bom ki kroy put somupong nokterang linchika mulok bong harosuri arat sarthi sartu aklimang phar anivang hamren pen dongka kacheleng kisung sitami surihini raing koila pri aningkan barla bicheng ahut chetong nanglo. Pining surihini raing kora pho sitami kam ke claim kichun o mate kam ke claim vet ang thek kavedera jok kisung kachetong thuji angri thedungan pinlo. ABCI Infrastructure Private Limited pen towara jam ke the ki hudalong arlong thepo mate boulder ke panghang ponji aphan blasting ke ap a hukum do powai phits dame te bokterai a hem ke do atum kapachire megji aphan ke than kavedet alam klangpon blasting ke abajok don thompli a hem tun ting asanu arlong kangjar pen ke rodama jok hem asanu ka hinu non puanta ke rap ke pajir avi alamta kisung ke phodet arat tun kaning ri pen khirang ke pen ka hom ri dam hut ning duk pen lam thu chapaklam tun rinti Ceng ko nang pal juju. Ap lasan di blasting apu he. Para nona pi bangen nang kan tidak ditila tumta. Engke cisi ke tidak ditilo. Para engke do la dalam dulu don thom pi bag dulu bon apu. Ting ku bang. Don ko andon nang li ene chini ge. Don thom pi bag do. Men chini mala ka heno ha. Hem lo para timung hem. Para dera hem. Para solar ku bang la dulu. Solar tak luang lo. Para ting le la pu. Lu plin la dulu. Do ulu la son nge dagara hem ta ale ngabel pinang mati di nche dat lo ting long ku bang da nil tum ke lang ta lang roi lang jeng ta ekdom long liang on tai lap amat lang ta jun long wang wi lang teng ta ok jar ka chu yok ta nang tai pilap lo long chor ta avi lap lo lang hiam ta hinu lap lo mani tum ke do ke thak su istik lo halapu blasting ke ap ke lang asai pu bhai dube pen ke thana teng purote kam ke claim bom ahu jong si rat ahum porti kapahinopi dokok pulote Public Relation Officer mati PRO pen jingki chithanote akera puthot pipon thuji lam the pherang ke pen karjo hut lam the peklang pon. During blasting we are taking all precautions to protect the dwellings and public property also. Okay, so as far as safety point of view we are maintaining all norms of blasting. Okay, are within the danger zone. Okay, so by vacating the house we are doing blasting. Okay, and in case of any damage we are compensating the public. Okay, if any damage occurs we are compensating. Okay. Asamala atowar ki hudalong munit kidam kewang kacheleng akisung ke pavide ji aphan anparta
Arnivang longle aduk tipang hun mon lason ke pavideji aphan towar lang kipi akinang sot aputhak hawararat pen chuni report. Hamren pen Daniel Inki, Carbin Long Live.